مجاري ام لگل دکتر زارا صالح اکادمیسیان برمینگهام یا بریتانیا بردوام کن دنباش دکتر زارا دکتر شر دسپیکر بریتانیا یک جوان ولاتان ایکو هری زیده خودی حلوست بویا گریدای سکنا روسیه او و شر دسپیکر گلو اف دور پیچن آبوری سزاین آبوری الگورا بحوریات دی بکار بن تسیره که لروسیا بکن کو افشر دمک کند دمک کرد بی راوستاندن بله ایوار باش که جمال سلاف وتا و حمود ماشوانن کردستان 24 بێگومان وەکەن هاتانی زمان پشتی شەرێ جیهان دوێم يعني مەزنترین و بەرفرە شەرێکی هالو تێ دارخستن تایبەت لە ئەوروپا بێگومان يعني ئەم کارن بێژن ئەف شەر نەتەنێت ناوبەرە دوو وڵاتên جیران وەکە سینۆردار وەکە رووسیا و ئوکرانیا دەیە بێتر ئەو ناتکارێ بێژێ دوو هەفبەندیên نو يعني ئەو شەرێ سار گوتە يعني زمان إيرو أو شر بشيوية كجرم تبكار يعني تايبت دواري أبوري دا وإيكونومي دا نوكا وان سالين بري نها أجر أم بين أفدور بيتش كرنا أبوري جو إيرو الجلك ولاتين أوروبا وبندين وكا ناتو يعني جي كتيا أوروبا وأمريكا جو دسبيكرن فيرو جدا بێگومان وێ باندۆرا وێ هەبێ دوایێ ئابووری دا شخۆ بریتانیا بەری هەموو وڵاتان دەست پێ کرد پێنج بنکێن رووسی یعنی کارێ خۆ بوارە ڕاوستاندن ڕسیدێوە جەمەداندن و سزا عینە سەر گەلک کەسەین ملیاردێر لۆرژی و ئیرۆ vê piştî vê nêrwê پەرلەمانê بریتانی حکوومەتا بریتانی زندی کۆمجڤینێکەوە هەبوو divê دەربارەی سزایên ئابووری دا یەک جوان سزایên ئابووری گۆ ئیرۆ بریتانیا بخوا گرت و یەکسەر بڕیار دا ئیرۆ بۆریس جۆنسۆن بخوا حازر بوو لە وێ civاتê min wa guhdarî kir ew sîstêma bankiya swift got navbera zêdeyî 200 welatî de kar tê aliyê peywendiyên banka û pera da Brîtanya got em ê me Rûsya ji wê sîstêmê derxist yanî evna yek dîtir ji bilî ew sezayên li ser bankên Rûsî bêguman wê ev bandwera wê hebe lê eger em hinekî vegerine pişûn de ev helwesta Rûsî taybet yani Rûsya çawa li vê li Ukrayna meyzênê weke stratejî ne tenê ji ber ku ew gelekî weke du miletên nêzîkî hebin xwînawa yeke ew dibêjin Ukrayna û Rûsya yek miletin ew dema Yekîtiya Sovyetê ziman û ji berî wê ve jî lê Rûsya ti carî dibêjî ez qebûl nakim got îro sînorê min bikin bin metirsiyekê de got Ukrayna bibe endamekî NATO ev yek ya diduwa îro di piştî 2014 ve gava got Rûsya Cezîra Elqerm dagîr kir wî çaxî te dît ew yek ji hewildanên Ukrayna bû got karibê piştî got guhartinên bingehîn di sîstêmê de çêbûn got bû nêzîkî bêhtir welatên Rojava Amerîka Ewropa ew yani ew kaxeza gazêya got Rûsya bi kar têne li hember Ewropa Ukrayna yani welatên Ewropî xwestin ew Cezîretel Qerm got ew destê xwe dane ser lê Rûsya zû destê xwe danî ser û dagîr kir di vir de jî ez bawer dikim Rûsya hîn di wê metirsiyê de bû loma گرم سر وی مترسی راوستن دکتر سارا گرم سر وی مترسی راوستن گلو yani mafê welatekî heye her çend Rusya û Ukrayna du welatên cîranê hevûdûne jî lê wekî welatekî server welatekî serbixwe mafê Rusya heye ji bo welatekî din
بيجي تنكاري ببي اندامي هف بيمانية كي يانجي اندامي يكيتية كي د وكي نمونه دست نشان بكم تنكاري ببي اندامي ناتوي يانجي اندامي يكيتي اوروبي او ما موسكو چاوا بخورد بینه گوش بوی ولاتی اندرن بیجه دوی درباره ده خوندناتا گر بگرم هلبت بيقومان شخواف ناي قبول كرن تجاري بتاوي لتديد ذهنية روسيا وتايبت بوتين وكا اندامكي كي جي بي استخبارات روسي ابوي ذهنيتي كارت كي بذهنيتا يكيتيا سوفيت او سيستما توتاليتاريا ديكتاتوريا جو ولات حمو دبن دستوي دبو نيك جوانا اوكراينا بو جو ايرو روسيا دبيني قارب ديسا وفقر بن باسكي خوا طب هلبت ابناب خود شعب سوريا كا ودستوردانكا يعني ودستوردانكا نه سعيد هندروي ولاتكي خودي سروري وكا اوكرانيا لروسيا جبرگو ايرو هيزا جو هفبندية آلي اوكرانيا تكي هم بيجن ناتو امريكا اوروبا ايرو ندوي آستا جو كاربي بريفاني دبر هفالبندن خود بكي براستيجي دفردم كارن بيجن جو وانا ليا بهتر خست اوكرانيا بكاربين دفردا هم بري روسيا لين نه هفالبندي وين راست ون جو كاربون حتى بداوي وبباريزن وانا يعني بري نها استخبارات امريكيجي و بريطانيجي دقوتن وفلان روجي تحديد كربون جوه روسيا دست بإريشا بكي وأوكرانيا داقير بكي دكتور زارا دفرد دخوازم مجاركي بقرم دستا دكتور زارا مجاركي دخوازم بقرم دستا نوها هر بري حفتي كيجي برپرسیارین روسیه وزیر دربی روسیه سرگئی لاوروف ولادیمیر پوتین دست نشاند کرن پسکوف دست نشاند کرن دگوتن کو قد فکر کیمه رمانه کیمه ریشه تونیه ام شر ناکن ام تو شری همبری اوکراین ناکن در باسی ناف خاکا اوکراین نابن اوی یکی رودا وی صبحه گاوا کو بریارا ولادیمیر پوتین هاتر آگاهاندن فرماناوی هاتر آگاهاندن گوتن گو شر تنی دی گریدای دونتسک و لوگانسک به نهاد دیج سی بریان و هر لگل بلاروس و ایریشی اوکراینا تکرنگل و پینگاوا پشتی ویدی چه ببجبر کو او تشتین گوتین گوتن وسا نای کرن حتی با آستکی برفرهتر ایریش بیک هات پینگاوا دنیا روسیا دکاری چه به فكراتك چیه بیرو دیتنیت چیه بله هلبت روسيا كهذا دونيتسك لوهانسك بكار اني جبر او دفرتديت بشكي باش روس ورده هنا وبرجي ريفرندوم الدار خستمون تبلغون كان بلكي نه ساي بيتار هذاك دبن يعني وقت بشرط مرجن هيد بيوستن لروسيا ابناء بكار اني جو فان يعني جو اوتي اريكاريا وان خلكن وي دفرت كي يا هري ديار استراتيجيه روسيه دا او جو اوكرانيا داگير بكي حكومتها زيلينسكي وي بدي عرديج برغو بشتي 2011 شورشايا گویا اوكرانيا بيكات هفالبندن حكومتها جو بري هفالبندن روسيا بون يعني جي وقت به هفالبندن هن بدرجبونا يكيتيا سوفيت او هاتا گوهرتن ايرو روسيا هنجتا و لوغانسك دونيسك تخوازي في شري برفره جو ايرو 11 مطار بالافرين لشكري بمباران كرن وبوتين بخوغوت يعني جو امي بنجها لشكري يا ولاتي اوكرانيا امي بروخن امي جهف بخن افنا حمو نشانن جو اوي داگير كرنا كدمكي بي جو بايرا جو هرتنن يعني وقت كاربي انقلابي وي حكومتك النو افا بي او حكومتها هاوي ببي
حکوومەتەکە بروسیا بە بوتین بە گرێدایی ینی کارێ ببێ هەڤالبندێ مینە بێلاروسیا گۆ ئەو ژیوەکە ئەو نمونە ئەدخوازن ئەوێ نمونە دووبارە بکن ئەو استراتیجیا دوورە یا پوتین ئەس باوەڕ دکم وێ ئەو استراتیجی وێ بسەر بکەوێ لگۆر تشتێن گۆن ئیلدار کەتنە ئیرۆ تشتێ گۆ چێبوون وێ ئەو استراتیجی بسەر بکەوێش بەرگۆ ئۆکرانە نکارێ بەلکی حتان هانەك بەرەڤانیەت کێ لێ ئەو نکارێ دکتۆر زارا هەروەها دخوازم بزانبم نها گەلۆ دەما شەرێ سار دیسە پاشوە vegeriya دیسە شەرێ سار حتا bi formatekî hîn berferehtir jî dê berdewam bike di navbeyna cîhana rojava de û cîhana rojhilate gerem bi nav bikin Rusya û hevalbendên wê û ev yek dikarî çi bandorê li cîhanê bike ji ber ku her du alî jî xwedî gelek derfetane wekî Rusya yek ji welatên herîma zinê cîhanê warê enerjiyê de warê aboriyê de warê dîplomasiyê de ev yek dikarî çi bandorê di asta navdewletî de jî bike Doktor Zara. Ez bawer dikim yani ev destderejiya gelek welatan divan salê dawî de dest pê kir Rusyayek civab û tevlû Rusya bixwe yani welatekî zilhêza gelek welatên got gelekî hêzê wan nexurt jî bû îro ew jî bûne serdestî gelek karan û destwerdanê dikin yani mîna Tirkiye, Îran gelek welatên vana sûd girtin ji qelsbûna ji bêhêziya Amerîka. Amerîka bixwe îro Amerîka ناو ئەمریکا برەیە یاگو دەما شەرێ سار دەبوو ئیرۆ کەسێک حسابە ئەمریکا ناکە ئیرۆ حتا دهن پرسگرێکا فەرەنسا و بریتانیا پێشیە ئەمریکانە یعنی ئیرۆ ئەمریکا ناو وڵاتێ گۆ سەرکێشیە جیهانێتکێ ئەو دبندێن زلهێز گۆبەرێ سەرکێشیە شەرێ ساردکردن رووسیا و ئەمریکا ئەمریکا ئیرۆ بووە کاوەکە کورمانجییان بێژن لەپەکە بەر ڤا هێزیان هاش بەر ولۆژی رووسیا دەستوەردانێت کێ سەر گۆری گۆ ئەرمانجی خۆوەی پێک بێنە و ji ber ew dizane got ئەمریکا nedostî hevalbendên xwe ya nema ew serkêşiyet kê ji bo ji ev tiştê hapêk tîn ez bawer dikim îro ew şêweya şerê sar neweke berê wê bikarwerê ji ber got şer bêhtir şerê sar dikeve warê aborî de ne dwarê leşkerî de û peyve jî ez bawer dikim divê xwendineke nû bê darxistin ji aliyên van hevbendiyên ev şerê got bikartê yani îro Ewropa bixwe nikarê demeke dirêj va sezayan dijî Rusya bikarbêne ji ber got berjewendiyên wan aborî hene bi Rusya re bi gelek welatê din re bandora wê hewê ser hebe taybet pirsgirêka gazê û enerjiyê got Ewropa yani jêdera wê sereke Rusyaya ev hemû ez gelek pirsgirêk tevlî hevin li gelek deveran di gelek coğrafya û geosiyasiyê deverên gelek devera tevlî heve ji bo wilo jî ez bawer dikim pirs ne bi Ukrayna tenê vegirêdaye. Lê spasiyat etkim Doktor Zara Saleh akademisyen ji Birminghama Brîtanya gelme. Spas.